Блядь. Пацаны, все нормально. Эвакуация бомба, блядь. Нормальні люди з Бахмута на машині. Каже, удержу, блядь. Sisi lain dari medan perang, beginilah aksi kocak dari para prajurit Ukraina yang direkam dengan menggunakan kamera ponselnya. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 25 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut terlihat dua orang prajurit Ukraina mengendarai sebuah sepeda. Dituliskan dalam narasi unggahan, kedua prajurit ini sedang melakukan upaya melarikan diri dari wilayah Bakhmut. Namun berbeda dari pelarian biasanya, prajurit itu justru terlihat santai dan bercanda selama perjalanannya. Di tengah perjalanan melarikan diri itu, kedua prajurit itu seketika terjatuh dari sepeda. Sontak hal tersebut mengundang gelak tawa dari para warganet. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Ну, хлопці, розказуйте, як ви дожились до такої житті? Выезжаем с Бахмута, блядь. Пацаны, все нормально. Эвакуация бомба, блядь. Нормальні люди з Бахмута на машині. Каже, удержу, блядь. Пов трохи. Щось пішло. Лапи хуйові. Збираємо на машину. Поможіть на машину. Задонайте хто скільки може. Поможіть цим, блядь, 30-точним бомжам, нахуй. Хоч на нового велосипеда, їбать його в рот. Був мотоцикл спиздили. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.